Assalamu alaikum. Hurmatlı bizning kanalning görücüleri. Alıstan jakından görüp жаткан мекендештер. Bugün 15 sentyabr 2024 Soquluk bazarına geldik. Jaş torpaqlardan bağlarını bilip çoңдorго өтөбүз. Assalamu alaikum. Кандайсың, инем? Бул torpaqların bağlarını айтчы. 228'den. 26 mingden bular, ha? Urgaçı var, ha? Var urgaçı mınaki. Kança aylıktar? 2 ay, ha? 2 aylıktar ekan. Rahmat. Bayke. Balarını aytып koyun, sizni tartpayım. 40'dan? 40 ming so'mdan so'rayapti. 40 mingden. Dıyğanlardan sorayım. Bayke, assalomu alaykum. Qanchadan bu buqa? 25 ki. 25 erkek mi? Urgaç 25 ki. Soda oldu? Oldu. Qanchaga çeç? 22 mingga berilibdi. Rahmat. Mana 22 ga berilibdi. Bu qancha aylık bo'lib qoldi? 7 ay. 7 aylık. Yaxşı. Qanchadan inim? Bu жаңы tuğ 1-2 ay bo'lgan qo'ya? 32 ming erkek mi? Urgaç 32 ming. Bularchi? Bu yoqdiki 32 mingdan dedi mana. Mal ko'p. Bunda çoğarak-çoğaraktan tartarız. Bayke, assalomu alaykum. Bağlarını aytib qo'yingiz. 48'den. 48'den erkekler mi? Buqalar. Siz smelo turaverasiz. Men torpaqlar tartib ataman, ha? Aytaverasiz sizlar. Bugün soda oldu. Vallahi. Vallahi, ha? Yaxşı. 181 verdi. 4 öğüne 181 beriptir. 4 öğüne. Qanchadan bo'lib qoladi shunda? 45 birdeme bo'lib qoladi ekan, ha? Ma'qul, rahmat. Mana. Bu yerda da var ekan torpaqlar. Soda bo'lyapti. Bering deb. Mana ushul bo'lyapti. Buqa ekanda, buqa. Ayke, qancha so'rayapsiz? Assalomu alaykum. 45. Taqsir qancha beryapsiz? Mo'ga? 40 beryaptir. 45 so'rayapti. 40 ming beryapti. Bayke, bering, yaxshi beribdir. Oyunuz qanday oyunuz? 40'ın üstündemi? 40'ın üstünde. 42 oyu deydi. Ma'qul. Sodаңызlarni bersin. Bularni qanchadan? 47'den. Buqalar ekan, he? 47. 47'den 3'ü deydi. Tuğandar mınaki. Bu qanchadan bayka? Assalomu alaykum. Bahasını aytыңыз. 38 ming, he? Yaxshi. 38 ming. Bayka, assalomu alaykum. Bahasını aytib qo'yasizmi bizga? 40 mingden, he? 40 mingden. Yaşları qanday? 6 aylıklar. Urgaç. 40 mingden. Mana salıştırırsızlar. Ecem qanday ecem? Ten sağlıqtanız. Qanchadan bo'ladi? 35'ten berim 4 baş. 35'ten beri 4 baş, ha? Soda oldu? Buna em болады. Em bo'ladi, ha? So'rab atchatdi. Bazar qanday ece? Siz bazarda ardayım жүрөсүz. Bazar azır kötörülüp kımbatırak болады. Qimmatroq bo'lyapti, ha? Ko'tarilib qoldi deydi. Urg'achlar ekan sizniki? Ma'qul eje, rahmat. Bul ejem nomerini alып berбейбиз, sebep çalıp almaganlar dele çalıp şunda qiynadı deydi. Bahasını aytib qo'yasizlarmi? 45 Allah. 45 mo'g'u. Bulchu? 60 ming. Siz tushmaysiz, turaverasiz. 60 ming, 45 ming deydi. Qanchadan aldınız taydı? 45 ming. Bu yılqı qulun. 45 ming alınıptır. Ma. Tuğanda bazı qiyinroq. Qancha buqa? 70. Qancha jaş? Aybi? Qancha aylık? 8 aylık. 45. Qancha dedin? Ha, 70 deydi. 45 deb qo'yam, 70 deydi. Qanday menaki? Tuğan o siznikimi? Bazını aytib qo'yasizlarmi, bayka? 70'ten, ha, bo'ldi. 70. Bu 75 çoğurak ekan. Bu 70'ten. Ha, bazar. 40 ming deydi. Bo'ladi, 40 ming deydi. 40 ming. Assalomu alaykum, taqsir. Qandaysiz? Siznikimi? Bağlarını aytыңыздарчы bir görücülerge. 15 baş. 15 baş. Yaştan ötken buqalar. Aha. 66'dan sürü otamiz. 66 mingden sürü otasiz. Bir yaştan ötken buqalar. Gel 15 baş. 15 baş. Bugün 66'dan. soda qanday bayka bugün? Soda. Soda akırından Bo'lyapti, ha? Yaxshi. Sodаңызlar bersin anda. 15 baş. Optomga qarab atatan jigitler. Qanday bo'ladi bazar? Ya Tuğan. Bazar qanday bazar? Yaxshimi? Bayka qandaysiz? Temsoqtamiz. İşleriniz yaxshimi? Qana sizning buqalar?
10'dan başlab da çoğunga çay. Moga çeyni 1 2 3 4 5 6 baş. 6 baş ekan mına. Çoğundur. Bağlары 5 önü 67 doğtam, çoğungu 83 doğtam. 5 önü 67, çoğunu 83'e. Mana 83 çoğun buqa ekan bul. Paroda okşayt ha kişine. Mana buttарын gördünüzbü? Joğun. Местный пород. Mesni parodadan. Toğanda Искусственное освещение olgan. искусственный освещение болгон дейт мына. Байке номеріңізді бересіз бе? Neyli? Қана беріңізші. 059 77 77 22 75. 22 75. Belki var da şu telefonda sen. О, байке Соқұлық базары қандай? Тоқмоққа қарағанда же Қарабалтаға қарағанда мындай бағаларын айтыңызшы. Сіз базарда әрдайым жүресіз да? Men bazardardayım жүрөм, Токмокода бармайм, Ток Соқұлық, Ана пригород. Менде пригород. Бол мага окшогон турбайсыз анда байке. Акыл содаңызды берсин. Кунажындар кимди киген бул? Мен табандар көтөрүп Балдардыкы. Бу иним киген азыр сурайбыз. Кунажындар, тугандар, чоңоrak. Соқұлық базары. Туған бағасын айтып қойсыз қандайсыз? 70 парода бул. Не пара? Сементал. 70 миң. Тығында тартыш қиын болып атат, достар. Тура түшүнүңүздөр. Өзүңүздөр. Қолдан келишинче. Қанша қалдың? Насколько купил? За сколько купил? 51 миңге алыптыр. Это бычок? Ургач екен, челка дейт, ургач екен, міне. Базарда. Жоқ. Дон Хабар деген канал, байке. Туған, қандай? Бош оятасың ба? Бош ояттым, мейлі. Азыр. Бош оғанда сұрайбыз, құнажындардың ейсі ұшыл бала. Сода болып атат. Базарда базыш қиынырақ. Сіздікі қанша құнажыныңыз, байке? Базын айтыңыз? 60 миң сұру атасы, сода болды? Қаншаға чей шықты бір? Айтыңшы. 55-ке барды. Жашы? 1,5 жаш. Бірден ашқан, Рахмат. Айтасың, Сементалға айтсас болады, сұрағандар бар да. Айтыңыз, Сементалға. 0705 08 24 68. Базардан кейін қаяқта боласыз? Қайсы районда? Соқұлық болды. Соқұлықта болады екен. Сементал. Қанша айлық бұл? 8 айлық екен. Базында бір жақынырақ айтыңыз. Болушу 70 doğtam. Болусы 70 екен. Байланыс өрестер туғандар. Охо. Ақыл, бұл боша болды. Кеттік алдыны қарап. Құнажындарын қаншадан болып өтеді құнажындарын? Қандай? 60-тан екен. Сұрап қалдық, 60-тан екен жаңа құнажындар. Сода болып өтеді екен. Диқандардың тартасы. Базыш. Охо, қиын. Туған, ассаламу алейкум. Бағаларын айтып қойыңыз, бағаларын, құнажындарын. 60 doğtam. 60 болчу? 47 doğtam. 47 өтіп кетейінші? 47, мына. Базар қандай базар? Аңғыстары кетіп баратып тұр, тартып қойыншы шыны. Туған, қаншадан алдың, айтып қойшы? 80-ден, аңғыс бұқалар, 80-ден алып тұр, 2 баш мына. Жаштары 1 жашқа жетіп жетелек. 80-ден, Дон Хабар деген канал. Рахмат. Бірер саатта шығады, бұйырса. Бұқаларды көрелім, диқандардың бұқаларынан байкем қармап тұрады. Ассаламу алейкум, байке. Бағасын айтып қойасыз бі? 70 миң. 70 миң. Құнажындар қанша туған? 50-ден. Өтіп кетелі? 50-ден сұру ататына. 50-ден. Бұл жағы ұй базар. Яқ ұйлар болып кетті. Бұқалар қаншадан байке? 53-ден. 53-ден міне. Жаш бұқалар 53-ден. Достыр. Соқұлық мал базары. Мына берді да сода болып атады. Сода көрелі şimdi содан қызық жерінен. Қай сода болып атады байкелер? Мына şu üçөөнү суроо. Üçөөнү суроо, Üçөөнү суроо атат екен мына. Farkat деген сода кылат. Фархат деген жігіт. Абаев. О, мына. Ардайым базарда. 77 миңден аласыз ба, болса мына тарттым. 75 миңнен. Жауап болбойт. 75 миңден болбой атат мына. 77-ден суроо атасыз ба? 77-ден болса берем. Болса берем. Жаштары қандай жаштары? Полторашкалар. Полторашка 1,5 жаштар екен мына туғандар. Мына. Номер айтасыз ба? Айтып деле коём. Айтып қойыңызшы қызыққандарға.
0704 43 43 81 81. 81 81 mına. Şunda buqalardan заготовка qilib beraverem. Berese tamam. Liboy. Biroq o'sha donqabadan ko'plar chalib surab olib ketyapti. Alıp ketyaptışabı? Olib ketyapti. Quvonchtabız. Tuğanlar mına. Bundan degende düşüp beryaptam kishilek. Bo'ldi, Allah razı olsun. Uşul yigitga baylanışıp qalagan buqalar topib berese, Liboyinda. Liboyni Skölden beri olib kelasiz, biroq. Qo'ldan olib. Gölden olib kel. Hozir narından olib. Narından. Muna şu nomerlerge baylanışa berесиздер tuğanlar. Rahmat, sodаңыздарды берсиндер. Қамбазарда жүрөт. Ар дайым билет. Жакшы буқаларды алып келет. Бұл жерде буқа турат. Буқа кимдики экен бул? Meniki. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Ну, жашы qanday? 1,5 жаш, э? Мына. Чоң буқа. Бул байлоодо турду же тоодон түштүбү? Байлоодо турду. Баасы 115. 115 миң сом сурап атат. 1,5 жаштык буқа, чоң буқа. 115. Соода болду? 11 110, э? Рахмат. 110 миңге берилбептир. Мына жерде дагы букалар турат, чоң букалар. 3 баш экен. Байке, бааларын айтасызбы кандайсыз? 100дөн, э? Мына 100 миңден. Жаштарычы? 1 жаш, э? 1 жаш 100 миңден сурап атыптыр. Туганда. Рахмат, байке. Үчөөбү? 100дөн үчөөбү. Сиздикичи ассаламу алейкум. Баасын? Алынды. Канчадан алынды? Мына, реальный 62ден алып турсуз да, э? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум. Жакшы, буйрусун анда байке. Улар канча жаш экен? Ular 1,5 yaştan ötken. 1,5 жаштан өткөн, э? Базар кандай базар? Pazar ortalı. Орто. Таможнилар жабылды дейт го. Жакшы эле болот абыш. Akşile. Ак. Et tatıştı. Эт түштү, э? Болду. Анакей эт да түшүп калыптыр тугандар. Бuyakta da чоң букалар. Бuyakta da бука. Байке, бука канча экен? А? Не понял. За сколько продал? 100 миңге сатыптыр мына. Мону. 100 миңге сатыптыр. Байке, сиздики? Жок. Бука башка, эс жок экен. Бuyakta da букалар ээлери көрүнбөйт. Тугандар чоңураак мунажындарга өтөлү, чоңураак. Байке, ассаламу алейкум. Буканын баасын айтып коюңузчу. 85 миң. Сөөктүү, чоң, курсактуу 85 миң. Канча болду? Соода болду байке? Сизди тартпайм, айта бериңиз. 75 берди, э? Рахмат. 75 миң бериптир мына. Берилбептир. Байке, ассаламу алейкум. Кунажынын баасын айтып коюңузчу. Канчадан? 67, э? 67. Жашычы? 1 жаш. 67 миң. Соода болду? 63-кө. Рахмат. 63 миңге берилбепти мына. Рахмат, чоң рахмат байке. Мына жакта бугалар. 60 миң деп атат мына кунажынды. 60 миң дейт. Акта ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Иштериңиз жакшы? Буканын баазын айтып коесузбу? 75. 75. Жашы канча? 1 yaş. 1 жаш 75 миң сурап атат. Соода болду? 68 дали, да? 68 миң бериптир, бербептир. Рахмат байке. Алынган окшойт, краска чачып койтур. Байке, могу сиздикиби? Канчадан алдыңыз же сатасызбы? Satam Канчадан баалары? Айтып коесузбу? 74'ten. 74 миңден түшүп бересиз. Канча баш бар бул жерде? 6 baş. 6 баш. 74'тен түшүп берем дейт мына. Рахмат байке. Энди соода болуп атат. Соода болуп атыптыр го. Кайсы болуп атат экен? Байке, кайсы соода болуп атат? Айтчы. Барды. Бардыгы канчадан болот? 55ден бербей атат. 55'ten mi? 55'ten berбей атыптыр мына. Тугандар. 55'ten aldım. Kurugel algar. Kurugel algarlar mağazana da. Koymayken hatırlayın. 55'ten ben dedim. Az bir mas var ağlayın. Sileşeyin. Bayke kançadan beri atasız? Ya. Kançadan? Gelecekti. 57'ten de koydu. Meyli. 55'ten sırı atat olsaydı. Buna bazarın görünüşü tuğanlar. Қолдан келишинче аракет кылып тартып көргөзүп бердик силер. Былчыт лайктан басып бизди колдоп турсаңыздар эле болду. Биз ар дайым келип көргөзүп берип турабыз. Көпчүлүк бир туугандар сурады. Сокулук мал базарды тарт деп.
O bu kadar kimdiki ekan bilmaysizmi? Sizniki? Bağlarını aytib qo'ysiz. 60'dan. 60 mingdan ekan. Shunda. 75'ten so'radi. Ha, ekoni. Buni ekoni 75 mingdan so'rayapti. Yaxshi xonajinlar ekan. Tog'dan tushdimi? Yaxshi, yaxshi aka. Soda bo'ldi-ku? Qanchadan bo'ldi bir aytingchi? 70'ten berber. Ha, yaxshi. Mana 70 mingdan bermayapti. Narxinisi yaxshiroq ekan. Cho'ngroq, ma'qul sodangizni bersin. 70 mingdan bermayapman deydi ekon. Solishtiraverasizlar. Mana bu yerda qara bu qala soda bo'layotadi o'xshaydi. Bir bo'lsa-chi. Balki qaysi soda bo'layotadi? Aytib qo'y. Soda. Ya qaysisi? 3. 60 ga. Qanchadan? 60 dan. 65 dan. Ha, yaxshi. Qanchadan beryapti bu yoq? 61 dan. Bo'ldi, rahmat. Sodangizlar qilaveringizlar. 61 mingdan. So'rayotadi, berib beradi. Oho. Syujet. Insoflar yaxshi. 61 mingdan. Berib beradi. To'g'anda? Qanday ko'rinyapti sizlarga? Jaylovdan tushgan o'xshaydi. Jaylovdan tushdi. Ha, yaxshi. Jaylovdan tushdi mana. Ko'ringizlar. Buni baylaytdimi alo 61 dan. Qimmat kishilarga Mana soda bo'layapti-da, soda. 65 saytdan ma'qul. 61 dan bo'layapti shu uchovi aka. 61 dan. Bo'layapti. Mana biz YouTube'ga tartib yuramiz. Manaki, tug'andar. Baykamdagi birovga ko'rsatyapti. Mana shunday bozor qanday bayka? Aylanib ko'rdingizmi? Men hozir keldim. Hozir keldingiz. Ha, yaxshi. Mana. Bitdi? Bitalakda. Bitalak ekan tug'andar. Qancha xunajin? O'tib keting. Qancha deysiz? 55 ga ber. 55 ga beribdir. Mana ketdi, qanchaga ketdi aytib qo'ychi. 62 dan. Jigit malades. 62 dan. Ketdi uchi. Mana 62 dan 3 bosh. Biroq yaxshi ekan. Mana ko'ringizlar. Buni baylaysizmi keyin? Ya bayka. Ha, baykam. Ha, siz kechirasiz. Siz olib o'tirsiz-da. Bular olibdir. Ketayotgan ko'rsatib qo'ying shuni. Keyinroq ko'rinsin. Menda artidan churqadim o'chirgan. Mana. Mana 62 dan olishdi, 3 boshdi. Mana tug'andar shunday. Nolar kimniki? Ba'lan aytib qo'yinglarchi. Sizniki emas-a?